Assalamu alaikum туғандар, буйрса мына биздин Нурс автосалонго Opel Vectra келди, чыгарган жылы 2000 левый руль автомат, объемында 1.8 туғандар. Мына айтканда нормальный мотор, не капризный. Туғандар, машина состояниесин көрүп атасыңар өзүңөр, Бул машинаны налогыйда бир эжебиз айдап жүрөт да. Машина өтө өтүнкен туғандар. Технический без вложения, аласыңар, айдайсыңар, болду туғандар. Оформление сразу бар. Келсең досым, титан дөңгөлөктөрүн көргүзөлү. Турушун карасыңар туғандар, дөңгөлөктөр полный, как положено, дискалардагы мындай жай ордунда экен да. Досым, мен ичин бир өзүң обзор кылайын, мен сени тартайын бир. Ассаламу алейкум, туғандар. Левый руль на автомате, автомат вообще мындай теппейт, ойлонбойт, короче, зыңк иштейт да. По салону мелочтар бар, үстүнө кавери жок, ошону эле коюп коюш керек. Болду, а так бүт зыңк да туғандар. Айрык деген нерселер жок. Полный электропакетпи? Полный электропакет. Машина технически без вложения. Анан мотору да привозной, еще линзасы турат туғандар. Линза өзү эле 13 000 доллар, 13 000 сомдук линзасы турат. Ар жакта өткөн эле полный зыңк. Технически идеал. Получается, передний электропакет, задний ручной туғандар. По кузову деле бүт мына мелочте бар. Болду, а так бүт зыңк по кузову деле өткөн өтө. Машинанын состояние жакшы экен, действительно жакшы экен. Состояние хороскен да туғандар, хороскен да. Айтқанча. Анан несі кызык? Реальный машиналарды реальный барга чыгарабыз. Мына реальный басы 320 миң. Буну айрыбыз туғандар. 2000 жылы 1.8 автомат, левый руль. Басы 270 миң сом, анан анча-мынча кичине торку бар туғандар. Шарда Яндекскедагы, Жоргодагы алат. Полный, кадимкидей эле правый-рульдарды алып атпай азыр. Фарасы да 15 000 сомдук билет турат экен досум, Билеттер турат, полный зыңк да туғандар. Аласыңар да, айдайсыңар. Короче, эс номер жазабыз, кимге кызык болсо, прямой чалгыла, сүйлөшкүлө. Opel Vectra на автомате, мотор привозной, LED фаралар жок, полный коюлган, линзалар. Коробка вложения жок, мотор привозной, титанка диска, вид имеет, короче. Машинабыз без вложения. Машина мына айтканча без вложения. По салону мелочтар, пластмасска кичине жетпей атат. Аны каласыңар коесуңар, ошол бойдон айда бересиңер. Так что Нурс автосалон кызматта басы 270 миң, астына номерди жазабыз. Ассаламу алейкум туғандар. Ассаламу алейкум туғандар. Бүгүн биздин Нурс автосалонуна ВАЗ-2115 келди туғандар. Технический состояние бүт полный жакшы. Мотор коробка жакшы, мотор жебейт, бүтөбөйт. Мотордо масло жебейт, бүтөбөйт туғандар. Полный зыңк да, короче. Титановый дискада 4 дөңгөлөктүн титан экенби? Болду, 4 эме титанка, летний покрышка салынган. Салон ичи Европанель экен. Европанель болуп калат. Европанель коюлган экен. Полный нормальный. Передний электропакет, задний ручка экен. Анан по кузову кичине, асты бүт полный таза экен, чашка. Оформлениеси барбы жокпу яшап? Бар. Бар экен оформлениеси. Бар. Может так кичине. Жеринде чирип бар экен, калган жери жок. 4 дөңгөлөктүн титан дөңгөлөк экен, көрсөңүздөр болот. Полный, короче, зыңк. Сондай чачаш. 2000 инжектор 1.5. Оформление полный бар. Эс номер жазабыз, кимге кызык болсо сразу прямой чаласыңар. Басы бунун туғандар 130 миң сом акча болот басы. Торгу бар. Торгу бар, конечно. Ассаламу алейкум, Нурс автосалон кызматыбыз.